chibai levek ole hei tun tum chu nau pangte digna le an chanvo hum na child right and child protection kan soidona abo seitu te hi Mizo Sunday School Union hau an ni a hemi chungcha poimo a nau pang tun lai an digna chanvo po mulo an tam ani chung midang kan tran puinan tele mani fa te mani chung te ngei po an digna chanvo kan hum hal saknan atang kai don ani ki mani na kan lo hriat po kha abu hi chalawa booklet te anglek hi ni a phek som ni le ti vel orani chuwangin abu pum hi karon chiar chuak to panga audio book ang khan kan da top mai don ani abu chung thu hi tam ve ang renga pakhan na tanga paruk na thlenga oma atopa khai khom na om bokani thuma Mizo Sunday School Union Committee hnuaia training cell chuan theiang to ka tran la in zirtir tu te na training a pechina he training den chen hian nau pangte zinga rongbol child evangelism poimo zia kaushana asoi thin kan khovel lo danglam zela nau pangte dikna le an chanvo hum hal trol na hi in zirtir atul ta hle ni in asia a kaushan hote a zirtir na man ni ve se ti in rela booklet lo ziak turin upa doctor mingthan zwala arwata anin hun chep takara aron buat saya alom om tak zetani hele khabu booklet hi kaushan hoten kan hlok pui nge yang ti kan be sei tlarani ti in ni somni pali thali sangni pasari khan Reverend Dr. Arlal Biakmoya Executive Secretary IC MSSU Mizoram Presbyterian Church Sinod chuan thuan lo ti chuaka an lo tlang zarani bung khatna nau pangte ni na le an din mun nau pangte hi tu tenge an ni nau pangte hi chuidan sang sanga oma saptong dictionary atanga kan hmu danin nau pangte chu nau sen lo pian cho atanga chithla theitura an taksa a than thei hun inkar from birth to puberty hi ani a kaushan tong tak chuanin kaushan member puitling dan chunga kan lom lu ma hi ni mai omani mishing ni na len nung changjir chiang mi psychologist ho chuan kumsom paruk thleng hi no panga an chiara India Sarkar hnuaia Ministry of Women and Children chuan Law Ministry hne na UN Convention on the Rights of the Child zulzuya kumtling lo nau pangchin bithlia kumsom pali man mek hi kumsom pariat china mang torin rotna a thelut meka nau pangte digna chanvo zir chiang tu the Convention on the Rights of Child ni somni November sang khazakwa somriat pakwa chuan nau pang a hrilfia dan chuan mi tu po kumsom pariat hnuailam emo danin nau panga apom chinte a huam vekani ti in asoya he convention hian nau pangte thataka an lo puitlina mishing pa ngai an ni anga ngai poimo an ni theina hi atum berani a nau pangte hi nu le pa te thil nei man ruwa le bung ruwa mai an ni lova mishing pa ngai digna chanvo nei an ni ti in asoibok India Sarkar po in kumsom pariat tling chin chu puitlinga anga in ro rel tu thlan theina apevekani section thum Indian Majority Act sang khazare somsari panga chuan India rama pianga selian kumsom pariat chin hi kumtling lo ti in asoithung kan kaushan chuan kumsom pali chin chunglam hi kaushan dan chunga kan lom luta kumsom pali la pum hlum lo chu nau panga kan chiarani nau pangte din hun kan mizo nun phunga hian nau pangte poimo na hi kan hretok lo hle in alanga nau pangan thi chuan nau pang le hai te chu an piang le mai ngai an ti a puitling zinga an oma thilan soivela in nau pangte te engma soive su an ti a ina an hlima an beng chen le nau pang ho uiteri min nam leng chuak vek ra u te an ti a nau pangte hi chung ko ale khotlanga an zalen lo hle thin digna chanvo an nei ani ti po kan ngai to ngai lem lo Bible rammi te chuan nau pangte hi mal som na ro puitaka an ngaya fapalek phei chu buaina a ama puitu tur le a thi hnuwa hming dai lo na tura angai ani nawalo pianin hun bi nei takin anirian nia ser an tan sak thin India rama hnam tam takin hmeichhia le mipa an thliar hran hle lain mizo zinga chuan chu ti taka in thliar hran na omin lang lo ma se rokhom to a chuan mipa hi kan hmang tlang pui Miltonan
naupan lai nunin puitlin hun tur ashila jing kho engin chhun lo thleng tur entir ati angin tuna kan naupang te hi nakina kan hroi tu tur te anni India sarkar poi naupang te hi angai poimo ema wangin kumtin November ni som pali Nehru piancham hi naupang te ni atana puang hialani India dan pui article somli pangana po in naupang kum som pali hnuai lam te chu athlona lekha zirtir ngei turin atia Khovel nam inzom khom pol United Nations Organization UNO naupang chungcha ngai to tu pol United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF noya November ni somni sangkha zakwa somriat pakwa khan naupangte digna chanvo zir chiangin naupangte digna le chanvo hum halnan article somnga pali lai atwang chhuaka khovel ram sang sang za somnga pali lai an pom hala India sarkar point December ni som pakhat sangkha zakwa somkwa pani khan apampuya Mizoram sarkar point angai poimo hlea naupangte ta na thaber tur ti chu sikula chungkwa a khotlang le police lama te po thupuya nei ani a mipui mimir hian naupangte kan endan siam tha a naupangte ta na thaber tur kan ngai tuangai ani naupangte hi hnam ro hlu anni nakin lokaram le hnam kaushan hroi tu tur te anni awangin tuna kan enkol dan hian nakena kan kaushan le khotlang om dan tur ashil vekani nu le pa te hi anfa te tan zirlai bu poimo takan ni a keimani atang hian kan fa ten thil tam takan zir chhuak ani Bible chuan naupang chu akalna om konga chuan zirtir ula au pathun po in a thla lawang ti ani a kanlal isua po in alom em akwang ko lemal asom sakte anni Human right hi mishing kan ni na anga kan digna le chanvo hum hal tu ata na siam tu pathia min pe kani a chu digna chanvo chuan ni tin nun hauna khotlang nun le ram in rel bolna eizon na le hnam nun phung te ahuam veka he in tluktlan na hian mi zongzong eng hnam po eng sa kho bia po ni se thleibik na anei lo pathian tho chuan chuta chuan judami anom theilowa Greek mi po om thei heklo chuta chuan boy om theilowa boy lo po om thei heklo chuta chuan mi pa le meichia po om theilo Krista Isua chuan inza inpum khat in ni si a Galatia bung thum chang somni pariata aloti ni khang zongzong te tangkhan hele khabu in lailana tumte chu pakhat na a naupang te hi pathian siam puitling te angboka dikna le chanvo nei le hum hal sak nga yan ni pani na naupang te ni na hre chianga sualna lakawenga khwale tuicha kaushan ban le khotlang hruai tu tha cher chuak tura chanlak poimo zia pathumna naupang te hi nun thiang hlim le ril ru thiang hlim tak pu an ni a an puitlin thlenga chu nun chu nei tura chanpui palina a naupang te hi nun thiang hlim tak nei ni ma se ti kholo sak theian ni a hetiang thil te nom ti tu te hi chu an thiam lo zia hria tira dan anga an phu tok hremna po pek ngei a tha pangana lal isuan naupang te alom anga loma kai hruaina pe a an chanvo dik tak chantir tura chanlak bung ni na naupang te digna chanvo right of the child pakhat na naupang digna chanvo omzia khovel thang chho zela naupang te hi mishing zongzong jinga hliam le tinat olberan ni a chu wangin an digna chanvo hi hriat saka ven himsak atul tak zeta an digna chanvo poimo zia hrerenga humhal sak dan tur po duan chho ani to a naupang te hi an digna right phut theidin hmuna ding lo ma se an chunga mo phurna latu an nu le pa te le en kol tu te chuan naupang te hi digna le chanvo nei an ni ti kan hrengreng tur ani zirna a te eizon na konga te khotlang nuna te kong dik ko mo a kai hruaina thatak pek hi mi zongzong mo phurna ni pani na naupang poi khoi chungchang naupang te hi kai hruai le zirtir ngai nan lo piang chuaka kong diklo zo thei an ni a kong diklo an zo na tur laka ven him hi nu le pa le kaushan le sarkar po in kan ti tur poimo takani naupang poi khoi thin dan tlang pui te chu ruk sikul atanga tlan bo kot thlera wa ro lai van tlang thil ti chian mi chai nom na le adang te ani deuh bera
Henga tang hian naupang te enkol dan tur le an chunga ril ruput dan tur ngai tua thiam apoi mo hle. Thil sual laka ven hima, khwa le tui cha, kaushan bana cher chua tumra na enkol an ni chuan, naupang te hi chataka cher chua thei an ni. Kan khutlang nun po hi in enchiana chula, naupang poi khoi chin ven nan hian chan lak sau sau apoi mo hle ani. Zan len, pon tau le pon lama hun man tam lutuk te po hi, swa zir na rem chang ani awangin, kan khwa khwir deuh dewa chula. Hemi rual hian nu le pa, naupang enkol mek te po in thuruala na sa zo ka chan lak atul le ang. Naupang the thil ti zong zong khap vek tur ti na lama nilawa. An ma niya theina, talen omte, hai chua puya, man tla ka siam kan tum zok turani. In fiam na hun le munte, le kachiar tur cha buat saite, TV le media laman en tur program cha than sakte. Chataka le ka anzir theina tura, chan puina pekte, eile in tur, sille fen tur. Anta na chato ruam man puite hi atul le ani. Krista anna lama chang lian tura zirtir na pek sham turani. Pathumna, naupangte digna chanvau hum hal atulna. Naupangte digna chanvau right hum hal atulna chante chu. Ena, naupangte hi pathianin mangai taka asyam te anni a, mihman tla ka cher chua an chul. Bina, pathianin rethei turin asyam ngot biglova, rethei na laka chan chu an ngai. Sina, danina phalsak china zalen taka an nun theinan. Dina, na thoka chor lui le tinom na an pumpel theinan. Ina, damdoi man diklaw na laka an filim theinan. Efna, mi pat mei chian na konga diklaw taka an chunga thil chalaw athen law nan. Gina, zirna tluantling an neya, khotlanga mi man tlak an ni theinan. Bung thumna, naupangte digna chanvau hlom shangte. Naupangte digna chanvau hi hlom shangin asoi theya, hetiang hian han soyela, pakhatna, chungkwa a. Chungkwa hi khotlang le kaushan siam tupoi mo berani. Naupangte hi chungkwa tin atanga chuak an niya. Chungkwa in, an fate chatakan enkol na zongzong hi, naupangte chanvau, right ani. He an chanvau dikpe tur hian, nu le pa le an mani enkol tu zongzong ten mo an phura. An lo puitlina, an mani kea an din chua ngay theina na enkol chu an mo phurna ni. Nu le pa in chen fate, son, falak le adang tepo ina, enkol na chatak an don hi an chanvau dik takani. Chungkwa an naupangte chanvau kan pek tur te chu, pakhatna, cho cha, cho kham khop pek. Panhina, thomno an mamo ang. Pathumna, chena in nuam le him. Palina, zirna cha an don theina na chanpui. Pangana, damdoi an mamo ang ngay tua sak. Parukna, heng baka an mamo shang te. Achunga tarlan tekhi naupang enkol tu chuan ngay poi mo tumturani. Naupang te an du lau chung an chung te laka changa chenshan hi, naupang te digna kaltlatani. Mizo namdan, chang sumkwa pakhat na a, nupa in chen fa te din hun asoy na apo. Du chan na mang thei an ni nu chuan, an fa ten an omna tur du an thlang thei ti inasoy. Panhina, dam kho chua na. He right hian naupang dam kho chua na ahuama. Naupang lau pia nga, chatak le him taka adam kho chua na ata na thil chul tam taka oma. Chung te chu pakhat na, nun phung pa ngay. Nun phung pa ngay nun himi zong mamoni. Panhina, in hum him na. Naupang chu him taka om theinan, in hum him na chatok anei turani. Nu le pa emo, enkol tu cha amamoni. Pathumna, ei tur cha. Naupang te chu chataka an lau chana, shisel na cha an lau nei theinan, ei tur cha an mamo ang pek sham turani. Sorkar po in hei hi angay poi mo hle a, chu wangin naupang chun cho tur hi atloni na pehialani. Palina, damdoi lama enkol na. India ram naupang te an lau shisel theinan, sorkarin atlonin shidan na chishang shanga pechina. Henga pek chin zong te hi hun binei takin andong turani. Nu nau pai lai te poin enkol na cha an don chuan, an fa te shisel na ma khwa atan atangkai hle ani.
pathumna thanlenna masonna he right hian naupangin a theina thanlenna le masonna vortop a thlen theina na amamo le chanvo te a huama chungte chu zirna infiam le hun ol man that namzia anga nun khovel than chau anga chanchin sia zaw zalen taka chia le thasian na man le sa kho zalen na ngai to sakte hi a huam bokani palina ven him na lam right to protection naupang vaule rik ra vak vak te ngai tha lutuk te danina phalbak chor vak vak le annun phung te kholo sakte hi danina phal lova chuwangin ven him na thatok pek turan ni chung ven him na mamo naupang te chu pakhatna chan him na zonga ral tlan fa te pani na danina khwa khirna hnuaya omle an fa te entirnan nu zel ta na wanga an fa omvete pathumna indona emo rambuai emo a om naupangte palina nathok tura roiluya ommek tal chua ngai na shelote pangana damdoi man diklo na awanga chan chua le hum hal ngai te parukna mi pat mei chian na man suala wanga nun she om taka om chan chua ngai te pasari na HIV AIDS fate pangana chanpol siam lama right to participation naupang te chuan an mani chungchanga ngai dan le thutluk na siam thuwa chanvo an neya chutiang soive theina hun chu siam sak toran ni hetiangin pakhatna zalen taka mani ngai dan soi theina panina an mani chungchanga thu soi theina pathumna pol howa telve theina palina thlamuang taka thil ti hauna atel hetiang inshil shiat na le injir tir na hi radio TV chanchin bulama te kan wara tul le a ni tin skula le Sunday sikula te po soi wara kaushan sarmona te po injir te thin ni se a thale ang bunglina naupang na thoka roi child labor naupang na thoka roi child labor ina huam chin chu naupang kumsom pali hnuai lam na tho tir hi ni a India rama chuan kumsom pali atanga som parian na toka chor hi chu child labor hian a huam lo naupang in puitling anga hna an tho hi a thalawa hetianga na tho tir an ni chuan child labor an ni tunna ya ompuite naupang chunga thil du omlo thleng soi tur a om tanwala hetiang din hun hlau thon omadin ven himna na malak hi ti mak mo anita Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 hi khauzo ka man turin Supreme Court chuan October ni som sang ni paruk khan order ra chhoa chu order chu no pang chora ti num na tu te shem na turani Mizoram Sarkar po in he order bo zuinan Labor and Employment Department chu mo phur tu Nodal Department a ada Labor and Employment Department Commissioner chu District Shang and Fiangal Tura ti anibok State Level Inter-Department Committee din ani a chuta chuan Social Welfare Department le Sarva Shaksha Abhiyan SSA te antelani naupang eile barzon na roilui economic exploitation hi dankal ania wangin ven him emo hum him na pek hi andik na right ani enghuna po anzirna tiboi theile an hriselna taksa ril ru le tharau ta na hlo om le anma son zel na ti che theilak atanga ven him na andong turani hedik na right an nei theinan hian sarkarin kong sang sangin dana siama chu dan chu zom ngei tura be sei kan ni bok child labor in naupang nuna hong dan naupang te enkol na that tok lo le an puitlin ma na toka chorlui an ni awangin harsat na tam tak an tok thei hetiang hi ani awangin sarkarin asuk tian na lam na na satagina thoka chuti chungpo in ti rem hlei thei ani lova Mizoram ngei po in roi lui ang chuan kan soi lo na a kumtling lo mi ina omtir le thingpui dora thok workshop a chor le adang te kan nga ve ta hle mai hei na thoka in roi lui na anga kan ngai po ina lang lova re theina atanga in chan chhuana a kan ngai ma a
a roi tu po in ti re thei na lam ni lova chan chua na lam hoya kan roi apoi mo hle ani heti lai hian ompui te lo ti kholo ching soituran om le zau thina apoi hle ani UNICEF in kumsang khat zakwa somkwa pakhata atar lan danin na thoka chorin no pangte shisel na ahong dan chu hetiang hi ni pakhatna an thana ti thu pani na ru ain siam kim lo pathumna an kho mu le shiat na ati chak lo palina vunnat na le thak a thlen pangana eile in amumal theilo parukna bawruak thahip tlem le thok lama har satna a thlen pasari na mi pat me chian na man kholo na le pong swala thlen hei hian HIV le AIDS te akai tir thei parian na nauti tlak le kumtling lova nau shina thlen pakwana damdoi tel lova nun theilo na a thlen somna nung changmoi lo le tlada takan nun a thlen som pakhatna vantlang ta na tangkai konga har satna a thlen som pani na anmut amu mal lo som pathumna beidon na a thlen thei bok achunga UNICEF tarlan kan soitak baka poithui tak langchiang taka thlen chu zirna education andong lova mi puitling chungkwa khotlang le ramta na mi tangkaya an chuak theilo tin khol hlo om hmuna inchor hi ramtuile lova inchuana olsam takani bokani bungana naupang abika enkol na mamo tute children who need special considerations anhoya mi te hi naupang abika enkol na mamo tute anni pakhatna naupang abika enkol na hmuna date children in the institutions the juvenile justice system in India the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act sangni le the Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Act sangni parugina soidan chuan henga hnuaya naupang te hi abika enkol na hmuna enkol ngai te anni pakhatna fasha enkol tumu mal nei lo le re theite panhina in le lo nei lo ko thlera kho safa te pathumna naupang vau be ching te hne na kho sa palina kuddo fa te pangana rilru le taksa a rol ban lo te parukna HIV AIDS ve naupang te pasarina nu le pa chomzo lo le thunun thei lo fa te pariatna no chizwar fa ti re thei mek te pakwana damdoi mang dik lo fa te somna chele thashiat na mang tha thei lo fa te som pakhatna van duai na mu lok thei lovin ati chiat fa te achunga kantar lan naupang te khi Child Welfare Committee ten an chungchang an ngai to anga atulangin naupang enkol na tha Children's Home Feed Institutions sa anda anga chung naupang te chon enkol na le ven him na tha andong turani an mamo pe thei tu tha le him nei hi apoimo em ani enkol na chu mania ding thei tura bua sai na mun ani turani naupang enkol na hmuna hian lo theilo thilani lo chuan da lawa tha a chan chu homa hian chungkwa a andon thei induat na in hmangai na le adang te hi an tla cham du a chungkwa ang thei bera hom an nei hi adu om hle ani panhina naupang dan kala omte juvenile in conflict with law naupang dan kala omte hi puitling thil ti swalte anga shem athiang lova enkol na danga enkol mei turan ni naupang thil ti swal chu court a ni lovin Juvenile Justice Board a shwai turan ni a tan ina khung lovin observation home emo special home a annun siam thatnan da turan ni Mizoram a chuan remand home kan ti ang hi ni ang police po an mani case big khoi turin special juvenile police unit dinin heta juvenile police te chau hian uniform po halavin an case an khoi turani police lockup a riatir phal an ni lova remand home dalu an ni ma in mun him to ka da leilok turan ni an mani vuak soisak handcuff le fritters man khapani tin an ni na tlang zar hi kap tlat ani a
hetiang ti anom chuan cheng sing ni choi tir theian ni shemna nilovin annun siam thatna tura enkolna pek jok turani hetianga abika enkolna don hi dan kala omno pangte dikna chanvo ani pathumna diklo taka naupang nun khoi chiat child sexual abuse and exploitation naupang tan chung ko him nei hi thil hlu berani tunma lam chuan naupang te hi inchunga an himin an hlim tok ti hriatani a tunha ya hian naupang nun thiang hlimna khoi chiat saka molpho le za thlak taka siam hi soi atam ta hle maya chungkwa om chau po nilovin zirna in le hostela omte chunga po hei hi athleng chho mek ani ti chanchin buwa te po kan hmu thin apoi tak zetani hetiang din hmuna ding naupang te hi naupang enkol le ven him ngai children in need of care and protection anti te anni an pashon te laka tangin an him lo nia soyani a alung chia thlak tak mewani hetianga naupang te an om chuan hmun hlo oma tangin an inchhung ngei po ni se lak chho a hmun him zo ka da thei anni naupang chunga nun rona lan tir hi sual lian tak crime ani awangin atitu chu shem thei ani a atwar tu naupang te hian enkol na le ven himna tha an hmu ngei hi an chanvo ani palina mi patmeichhe na man kholo na sexual abuse and exploitation of children kanrama mi patmeichhe na man diklo na hi a hluar ta hle a soyani a henga wang hian mitin kan fim khura kan fa te po kan enkol ngun le zwala tulta ni chanchin butam taka zirtir tu ten an naupang te an khoi chiat thu te hostel enkol tu in an naupanga khoi chiat thu le pashonin an fa te an khwai khem thu kan chiar tam ta hle ani apoi tak zeta mi patmeichhe na man kholo na hi chan tam taka om theya a chan lewang tlang poite chu pakhat na a chung khat leina hnai tak le kan mi nel zong takte atangin pahni na kumtling lo pong swal atangte pathumna zamo rongkaya in chai chin atangte palina tv le film thalo enthina atangte le khabu thalo le ti sa chak na hruai kholo thei chiar le en atangte in pangana hlok na sum uma wanga naupang zok mi patmeichhe na man luitir ching anom theya hei hi thil huat thala takani a chungmi telaka chuan film khur hle turani hela hi kan soi belve lokanga heng achunga kan soi te ti tur hian tuma hi rin lau turani anti thei ti kha rin vek zok turani tuma hi ring lawila kan ring dik zokang fatele naupang chungchanga kher kher hi chuan heng kan soi tak te hi tunma in Mizorama hriat lar tur atam lo hle a tun din hmuna ero chuan naupang te chunga mi patmeichhe na man kholo chungchang soi atam tak fo awangin nu le pa zirtir tu le kaushan ho te kan tran rualangaya ram le hnam mol phona le tluk chiat na mai ba ka naupang nun kal zel tur ti chiat vek theina ani awangin kan film khur hle angai ta ni sarkar kaushan le tlom ngai pol sang sang ten sual dauna konga ma an lak na hi troi om tlatila kan ram tu cheme ki thang thar te chena tlaka kan la siam thei nge yang bung rukna danin naupang te ahum halna League of Nations chuan Geneva Declaration of 1924 a naupang te dikna chanvo konga alo soi to a ramhnu fuala mihar sa te puitu tur UNICEF chu ni som pakhat December sang khazakwa somli paruka din alo ni taboka UNO General Assembly chuan ni somni November sang khazakwa somnga pakwa khan naupang te dikna chanvo kong som alo puang to a kumsang khazakwa somsari pakwa kha International Year of the Child ta puan alo ni to a The Convention on the Rights of the Child chu ni somni November sang khazakwa somriat pakwa siam ni in ni September sang khazakwa somkwa a mantran alo ni to a January sang khazakwa somkwa pali khan ramsa somnga pali ngotin he convention thu hi an pompui nge nge ani hei hian article somnga pali zeta keng telani India ramdam pui article somnga pakhatna sub number c na angin hetiang thu thlung le thu del kilte za taka lokin ko hi state sarkar mo phurna ani
Pakhat na National Charter for Children 2003 le naupang te. Tarik ni kwa February sang ni pali khan Ministry of Human Resource Development, Department of Women and Child Development, Government of India chuan number F615/98 CW angin National Charter for Children 2003 hi alo pom to a. The Extraordinary Gazette of India Part 1 Section 1 na chua ani tong nge nge a. Chuta kan siata ta na poimo zual te chu. E na Sarkar le vantlang hian naupang ten nun hlo tlin na himna le zalen na angai poimo hle turani. B na naupang te rilru le taksa shisel thatna tur kong sang sarkarin angai tua turani a. Nu nau pai te shisel na le in enkol na po angai tua tel turani. C na sarkar le vantlang hian naupang te shisel nan le mason nan hun ol an man na turin in fiam na le in ti hlim na tur changtlung tok an ngai tua sak turani. Di na naupang te hian thla thlam le fel hlel taka enkol hliam tortir teiro laya siam mi pat me chian na rong kai laka te shimna hlei hluak taksa ngai sak vaube tharum man le chek sol na laka fi hlim turin dik na chanvau an nei ani. Sarkar chuan dan bo chetu te chu a shem thei ani. Ina sarkar le vantlang chuan kong sang a me chenau pangte himna tur angai tua turani. F na sarkar le vantlang hian tleirol te khwa le tui chhor na tak an ni theinan zirna le thiamna bik nei tura cherchua hi an ti turani. G na naupang seilen na atan chung kwa hi a that bera wangin chung kongel nge tak din a poimo a. Naupang te chu an chung te ne na ho theina rem chang zon sak turani. Fasha te po chung ko thara an khosak thei dan tur kong dap sak a tul le. H na rual ban lo naupang te en shan hlo hau lova rual an pol ve na tur kong dap te zirna abi ka thiam thil zirna shisel na chomdol na le enti hlim na tur kong atul anga ngai tua sakhi sarkar le vantlang ti turani. I chung ko harsa te choikan hi sarkar le vantlang ti turani a. Chung ko thei zual fa te zirna shisel na le nun khonom na ngai tua sakhi sarkar mo phurna ani. J na engkong po a naupang na toka chhor tibau turin sarkar hian ma ala turani. Pani na ramdan puin naupang te humhal na. E na danpui article somthum pakwana sub number E chuan naupang te shisel na ngai poimo a an kumphu lawan ha toka chhor te khaptlat turin state sarkar chu a phutlat ani. B na danpui article somthum pakwana sub number F 42nd Amendment Act 1976 chuan naupang te chu nun him le shisel taka an khosak na ngai tua saka zalen na le nun za om na ngai poimo saka thlautlak na a te le ngai sak na laka veng him turin ro man na nei turin state sarkar chu a phutlat ani. C na 86 Amendment Act 2002 angin pakhat na article somni pakhat na A chuan sarkar chu naupang kumruka tanga sompali inkar chu a thlon le ti mak mo a zirna pek hi a phutani. Pani na article somli pangan na chuan naupang kumruk hnuai lam ngai saka zirna tha pek hi sarkar ti tur ani thua soi. Pathum na article somnga pakhat E na sub number K angin nu le pa emo naupang enkol tu guardian ten naupang kumruka tanga sompali inkar te chu lekha zir ngei tur a rem chana an siam sak chu an ti tur fundamental duties ani. Dina naupang kumsom pali hnuai lam chu danpui article somni pali na angin thil siam chhuana hmuna te lung al thei khura te le na hlau om deuh thona hmuna te chhor khaptlat ani. Ina danpui article som pangana sub number 3 angin sarkarin naupang le meichia te pual bi kham thatna asiam sak thei. Pathumna Indian Penal Code 1860 anga naupang hum halna. E na
naupang kumsari hnuai lam thil sual ti reng chu IPC section 82 angin poikhoi thu boya lak thei ani lo. B na naupang kumsari atanga kumsom pahnih thil ti sual chu IPC section 83 angin thil ti phung la shefia zo lo ngai tuana anga ti ani chuan poikhoi thu boya lak thei ani lo. C na IPC section 90 angin kumsom pahnih aya naupang te poikhoi chu ngai na thiam na zau tak pe kani bok. D na IPC section 89 angin naupang kumsom pahnih hnuai lam chu an mani emo a enkol tu emo danin phalna apek chunga thu nei tu remti na aril ru thatak puwa naupang ham thatna ber tur zonga malak ani phot chuan thu boi hle boya lak thei chi ani lo. E na IPC section 317 angin nu le pa emo naupang enkol tu in kumsom pahnih hnuai lam chu a hlam chhia a enkol du lo chuan kumsari tan ti remo choi ti remo a pahnih hmanga hrim kop thei ani. Palina Criminal Procedure Code 1973 le naupang te khovel. E na section za somrukna sub number pakhatna angin thushe tuata naupang kumsom panga hnuai lam chu police officer chuan a hne na ko mai lovin a chen na hmun a panchil zok tur ani. B na section za som thum pasari na sub number pakhatna angin bail thei lo dan hmanga man po ni se naupang kumsom paruk hnuai lam to phot chu bail chhuat tir thei ani. C na section za som hni panga na sub number B angin sona ni emo fataka ni emo nupui pasal nei an ni emo nei lawan ni emo naupang kumtling lo chu ama a in chom zo ani lo chuan apa in a chom nge yangai heta kumtling lawa ti hi Indian Majority Act 1875 anga kumtling lo ti na ani chu India ramapianga seilian kumsom pariat chin hnuai lam ti na ni. Pangana The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 and Rules 1988 in naupang te avon himna. Naupan lai hun hi natna in kai chon ol samlai ru chuk tuale tak sabung sang te po nau tak shisel na lama po bor som ol samlai khol lo omle thil siam chuana mei khu le taksa tina theidang lak atanga fi hlim ngai lai ani a. Naupang na thoka rim tong deuh hleka chhor hi taksa le ril ru than len na atan thalo tak ani wangte ril ru lat puitling lo hlo om le chiat pal theina laka po film khurna chang la shelo an nia wangin abik taka dan hmanga an himna tur ngai tua saka ruaman sak ngai an ni. E na naupang kumsom pali hnuai lam chu hna tho na hmun him lawa chhor khap tlat ani. B na nanna hlo om kai theina hmuna hna tho tir po khapani. C na he dan kala naupang lo chhor tu chu thlathum atanga kum khat thleng tang tura shem emo cheng sing khat atanga sing ni thleng choi ti remo thei ani. He dan bo chinon le tu chu tharuk atanga kum ni thleng lung in tan tir thei ani. Parukna Children Pledging of Labor Act 1933 le naupang te retheina wange mo a naupang kumsom panga hnuai lam mi hausa jok hne na hna thoka chhor tir tu ten poisa an lo lak lok sak phalani lawa chu wangin chhor tir tu le chhor tu te chu poisa choi tir thei an ni. Pasarina The Factories Act 1948 le naupang te din hun. E na naupang kumsom pali hnuai lam chu thil siam na factory a hna thoka chhor khapani. B na naupang kumsom pali le som pariat inkar chu doktorin kumsom pali pel ani ti aziak na le khabu nen chhor thei ani a mase hetiang hian kai hroina siamani. Pakhat na naupang chu zandar som nu le jinglamda ruk inkara chhor lo tur. Pani na naupang chu ni khata darkar li le achan ve aya rei chhor phal an ni lo. Pathum na naupang kumsom pariat hnuai lam chu
khol thil lam reng reng ti fai tu atan chhor phal ani lo palina naupang kumsom parian hnuai lam chu abik taka zir chhuak emo khol lam thiam mi hnuaia zir mek emo ani lo chuan khol hlau om hmanga hna thoka chhor phal ani lo parian na Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 a chuan naupang te dikna le chanvo point som nga pakwa tarlan ani a apoi mo zual te han soila pakhatna hedan section ni na sub number ke ang hian naupang juvenile mo child ti hi kumsom pariat la pum plum lo te anni pani na section palina sub number pakhatna angin naupang thil ti swal te chung thu rel turbik Juvenile Justice Board Sorkari na dinanga chu CRPC 1973 anga thunei na nei ani section palina sub number pani na ina tarlan angin he board ina rel hi appeal wang emo innon revision emo tuldanga zirin section parukna sub number pani na angin High Court emo Court of Session Mizoram chuan DC Court emo ADMJ a emo rel thei ani pathumna section parian na angin sarkar chuan tlom ngai polte chandun puin emo ama in emo hetiang naupang te an chungchang rel laia da leilok na observation homes district tina asiamanga chuta chuan an nungchang siam thatle chomdol na athokang palina section pakwana angin state sarkar emo tlom ngai pol emo te ne na tangdunin special homes din ani anga heta hian naupang huai kombol ching chu nunphung pa ngai an zole theina tura en kol turani pangana hetiang naupang dan bo chia te hi man an ni chuan Special Justice Police Unit ne na hlan turan ni a chuta tangin thu buai chin fel chung chu observation home a thon turani hetiang police unit hi kan state a po kan mamo ve mek ni inalang parukna chan le wang tling tok om ani lo chuan he dan section chom pani na angin naupang poi khoi tu chu beila chwa tir ngei turani a chwa mei lo tur chi ani po in observation home a bok kol turani pasari na section som parukna angin naupang thil tiswal tu chu thi tura achung thu relemo dam chung tang turemo a rel ngot the ani lo kumsom paruk chung lam ero chu huang danga ngai to thei ani thung pariat na section som pakwana angin naupang poi khoina le shemna chuan a hmalam hun atan convict ani to wang mai in hong anei tur ani lo pakwana naupang ham that jok na tur ani lo chuan section somni pakhatna a sub number pakhatna angin thu nei tu ten chanchin buwa emo thu thar thedar na a hming chen na sikul hming emo midangin ama an hriat theina tur reng reng chwa phal ani lo he dan bo chedu chu section somni pakhatna sub number pani na angin cheng sang khat thleng choi tira hrim thei ani somna section somni pathumna angin naupang ril ru le taksa than zel na atana hrisel lo hrim na uchuak ngai sak en shan bik le thla thlam ngot te phalani lova chutiang ti tu te chu tharuk thleng ta nemo choi emo apahni manga hrim kop thei ani som pakhatna poisa khonna man ruwa atana naupang lo chhor tu chu section somni palina sub number pakhatna angin kumthum thleng tan tir le choi tir boka hrim thei ani som pahni na naupang andam lo awanga doctor ten an cho ang nilawa rui hlo le dam doi lam thil lo petu chu section somni panga na angin kumthum thleng tan tir le poisa choi tir boka hrim thei ani pakwana The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 Section 3 Schedule A Occupation le Schedule B Processes sa chuan naupang kumsom pali hnuai lam chhor hi phalani lawa hetiangin Schedule A
eizon na emo na tho na occupation pakhat na rela bungrua khwalzin te boy pui le dak le khathon phur le thiar koi tua pani na rela mei vap thian fai tua le rel kong siam tua te pathum na rel chol na na thoka thil zuara emo rel din na tlar sang sanga kalkoi nga emo rel lo thlen mek na le chwa mek na a na thoka palina rel chol mun sak na lam reng reng emo rel kong inkar vela na thoka pangana long chol na a na thoka paruk na hal po le mei thal on hal moi zor na lam hoi reng renga pasari na rantal na munemo sajor na muna pariat na lir thei siam na le lir thei da na muna pakwana thir lam chi reng reng emo dar thalang lam chung tu emo siam tua somna tur lam emo kang thei chi le puak thei chi lam song bol tua som pakhat na kota puan ta na le kol phetha manga puan ta na som pani na thil lai chwa na le hnuai le tui hnuai le lung al thei khur le lak chwa na a som pathum na longbar chi plastic lam thil le eng zung chak na manga longbar lam chi song bol na a na thoka schedule b thil siam na processes pakhat na biri churut meizia siam na a pani na chhuat pha carpet siam na le devel na a pathum na cement siam na le ipa khung chhon na a palina puan ze trial na rong thak na le ta na devel na le laklo pal thul po a chutiang de na vela pangana no al siam na puak theile me thal lon siam na a paruk na longbar tan na le chansom na a pasari na thingbung ro hnoi mam varnish lam siam na a pariat na sabon siam na a pakwana damdoi hlo chemical emo leilunga tanga chi lak mineral salt manga savun hlo tha na le chia na soisak na hmuna somna samul puan suk fai na a som pakhat na thil siam na industry din na emo sakna le chak lak na a som pani na lung le kha le pencil atel emo a phone khom telin siam na hmuna som pathum na lung hlum mur rong che sang sang nei cheina le tlereu siam na a som palina swan let tangkarotui mercury thirwar ramchi manganese thelret puan angchi asbestos zuwatha na hlo pesticides thir sakchi chromium thirdar rong nem chi cadmium lam siam chhuana chi reng renga khai khom na mizo te hin ham tlem te kan ni a chung kwa po kan in enkol thei da na zera khosak kan zir atula fanei tlem lama in el mai tur kan ni lawa a thei chuan fa tam zok po kan shina omje nei taka chung kwa kan din atula chung kan fa te chu pathian sian na thu taka kan kai shwai sham sham apoimo naupang te an thil zir ko nga po an mania talen hai chuak zonga lekha kan zir thiam tira eizon na ngel nget tak an nei theina na an tuina kong po kan hriat puyangai chu tiang po chuak turin naupang te po in du thlan na thiang tak an nei ti hriat turani naupang te hian enkol na tha le dik an mamo a enkol na thalawa an seilen chuan mishing ni na konga an phak tur ang an phathei lova chung kwa le van tlang tan po phurit an tling thei zirtir na tha an don lo chuan mishing puitling chung kwa le khotlang le ramta na michangkaya an chuak theilo chu wangin an kal na tur kong dika an kal thei nan an dik na le chanvo hi hum hal that sak tur an ni naupang poi khoi ching te lo chor chhuana a hian tu hinge mo phur berang
danin naupang te ahum halna a ataka a hlo tlin thei nan le kan rama naupang poisoi lo khoi chiat lo hluar ta tire turin kaushan ho te po hian kan ti tur kan hriat a hun ta hle ani naupang zan len chwa ponto hun ol nei tamtir lutuk TV emo video internet computer en emo man tamtir lutuk zalen lutuka naupang da le khabu chiar tur thlan chungchanga kan fa te ta na thatur kan ruwa man sak atul hleang pon lama kan fa te nun ti che theila ka po kan film kur hleanga ni thil than nia kan hriat kan fa te nun ti kholo thei tur hi kan hmu thiama inveng reng chunga kan fa te kan enkol atul hle ani heti zong hi ni a lepeka kan hule tho do nia